Sinotin khom pui thurel te lalman zuala Sinotin khom pui voi som kwa pakwana chun zota a an thurel chen khatte hi I han ente ang u pakhatna an thurel langsar ber chu eirukna le lemlet na corruption daw ani a pakhatna te an tholom puisa don tamber puisa thiang lim lonia kan sha te hi Reverend Thansiama Angkhan an narngam ve tongem pani na te in khom pui palai thlenin te ne na omman eile in man pengai si lauten TADA an lak thin te hi an ti top ngal thengem pathum na te mane ezon na na duty kalsana thildanga in man hi time corruption ani a an duty kalsana sarkar na thok in khom pui palaya kal thin te hi an khap thei tongem pani na kan kaushan munma le thildang mingwa da ani in Presbyterian ti tel zerut na chu kan kaldan pa nga hi tha eti ani a ming diktak aya ming phwa chop ngai na jok nam kan ni zia lan chian na ni e pathumna sinotin khom pui kum sang ni somni pani nei mek chuan KTP General Conference le Bial KTP Conference mizo tonga da chungchang rotna lu chu kan kaldan pa nga hi atha eti in anrel mizo tong man war kuma kumpuan mewa nei tu tia tan chuan ain me lo khop mai palina sinot noya transfer and posting chungchang dampa chimchak aizol chimle chimthlang presbytery atanga thulu chu SEC in lozir chiang sela anrut na nen sinota ron thlen thale ro setiani mamu ai tam na thok tu ne hi sarkar ti buai tu le ti chang chetu ni a sinot ti chang chetu po ani ve mel khop mai pangana sinotin pathianram iphi ke pathuma asiam ba khi chu kaushan malin siambil toloni se ti thu chorpial presbytery atanga lu chu in kai shwaina omsa angani a pathianram ipa ke thum omsa pathianram ram tharle twal chung bak dabil lo turle in kai shwaina omsa zom zel turin kaushan hote kanin cha ti ani pathianram ip ke pathum hi tangka sum ngai natna chu swal tin reng bulani ti nena in person takani parukna Christian Dairy bu athlona semthin hi ti top ni ro se ti thu tuivoral presbytery tanga lu chu kan kaldan pa nga hi ala tha e ti ani athlona thil sem du lo tuin engange Christian Dairy bu athlona semthin hi ti top ni ro se ti kan kaldan pa nga hi ala tha e anti thei pasari na Mizoram Assembly in Thanpuya na trong trai rual rotna chungchang lunglei west ramlai le aizol chimthlang presbytery tanga lu chu tha ti ani a SEC in ruah manna lo siam ro se ti ani trong trai rual an nei to thin te hian mu theya ra tha thlen a ngai manglawa hetiang ti fo hi enge tang kaina paryatna politics siam thatura malak rotna thu aizol marle aizol east presbytery tanga thulu chu soihona enga changin SEC in chakzokin ma lo la ro se ti ani politics ai nam noi te hi Christian ve kan ni a hetiang rotna thin te hi mani mong hlim na bak enge ni pakwana in thlanna felfai tak nei theinan sinotin ma la ro se ti thu tuichang ra south presbytery tanga lo lu chu kan kal phung pa ngai sinot social front malak mek na hi kan kaldan tur alani zele ti ani heile chen hi sinot social front thian ma an lo la to a in than borak chu abol lo tol tol jok si ni lom ni kan mi than te an corrupt wanga sinot point corruption do tul ti ta an ni lom ni somna Mizorama cancer tam talu tukhi alo tem theinan awareness campaign nei dan kong sinotin zong ro se Aizol West One Presbytery tanga thulu chu atha eti ni a SEC bo zui turati ani mizote hi Christian de ve kan ni a cancer ve kan tamlu tuk chuan nun kanu luktok lo ti na ni a kaushan te hian pathian thoi turin min kai shwai thatok lo ti na ni an kalphung hi an thlak lok lo chuan engma kan ni chuang lawang som pakhatna Mizoram State Lottery ti top ni ro seti Aizol Mar Presbytery tanga lo lu chu tha ti in tun ma kan lo ngen to angin ti top tura sarkar ngen le ni se ti ani
sarkar sumlak lu na thaber zu anti top sakma tia lottery le zel anti top tir chuan tholo matlem pha an lau lovem ni suma chil thupui bera nei ten midang sumlak lu na ngai theilo viau te po hi thil in mil tak ani lawang state pacheber tan chuan sumlak lu na zon thia matul si a sompani na Mizorama grape tharatanga siam sacramental waina tana man rot na thu champhai not presbytery tanga lu chu ACC in lozir chiang se anrot na nen sinota ron then le se ti ani ramdanga changa wain lak lu ani nang anga sacramena an pom ring laya engwanga kanrama wain siam hi politics khelna na mangring ngen ni sompathumna sinod rescue home hi sinotin policy a anei angin tonaya chakzokin tilen ni ro seti Aizawl West True Presbytery tanga thulu chu kan kalpui lai me kani etia shilfia ani broken family nei tamwang fasha nei tamwanga home nei te hi aza thaka ati tamle ati lian zonga malak chu mani mong hlimna mai bok ani lom ni sompalina jail tang chuak hlimte tan chol leilok na in sinotin siam ro seti Aizawl West True Presbytery tanga lolu chu tha ti ani a ACC in zirchiang se anrot na te sinota ron thlen le ro seti ani siam thatna thona na ti ani chuan jail tang lo tura be chin na tul zo kani lom ni sompangana ACC tanga thulut pay commission din chungchang chu tha ti ani a ACC in lo bo zui se sinota ron thlen le ro seti ani hetiang boy pui taka nei thin hi government of sinot anni zia lanchian na mai ni a achhuan omem somparukna pastor minister pension to te politics an in mandan tur kai shwaina siamrot na chu sinotin khompui masalama pom aloni to a kai shwaina siam turin sinot executive committee ACC ruatani a SEC chuan kai shwaina siamin kumina sinotin khompuya pompui turin anthena mase December ni som in rinnia sinotin khompui rorel chuan nolin kan soiho na hi atoke anti reverend thansia makha chuan pathian rongbol na hi dam chung thilani a koran rongbol na tang chuan a pension theya pathian rongbol na tange ro chuan pension a omlawa thildanga enroll athiang heklawati a angai dan trom pui hi anom velo emonile sompasari na inrinnia ro relna hian SEC atanga thulu tengai tuani a anro rezinga sinot mission board noya pastor lockdown policy neite sinot in khompui thleng tu puina chengnoi som atanga chengnoi som panga a ti punte zirna ti ma son nan koshan le sarkar thodun na tora rot na te tela zirna ti ma son nan koshan le sarkar thodun na tora rot na chu atlang puin tha anti a chulmam ngai te an chulmam nuwa ACC bo zui turin nanda kumsang ni somni pathuma tanga sangni somni paliata na sinot budget ru manna an pombok sinot in khompui thleng tu ni hero puile ngai san oma ngai ani wanga koshan sang in inel nan taka man ani china koshan chen khat phei chuan an biakin thalai reng in khompui thlen nana atet wang maya thiata benglon te hial la a sathar le te nom china ni chutiang ko shan te chan puina han pek le ri chu enge om ziani ta ang kluk le ding on thum zet budget nei tan chuan noi som panga ti chu eng thamani love an tem ni in khom pui hau tak zet zet nei hi ban san mai a thazok lom ni kanin khom pui do ni poin hau tak lo zong in ti theini se pathian thu oina lama ma kan son ti om lawa in khom pui a pianga palai kal tamzia tholom tlak thadzia pandal len zia te ti soiwar ber an ni fo thin te hi kan ni na dik tak tilang chiang ton ni lom ni sompariat na Mizoram sinota hian koshan member noi ruk sing khat sangriat zariat somnga pali anom meka mipa noi thum zani somsari pakwale meichia noi thum sanga zani som pali anni presbytery somli pasari pastor bia zani somkwa pasari probationary pastor somli panga twal chung koshan sangkhat za somthum branch church somsari pasari preaching station zaruk somruk panga
pastor minister zanga somsari pakhat koshan upa sanga zasari somni panga anom mek bok tamlam report hi ngai poimo tak ani fo thin poltan chuan poimo reng la taka hengi lali swazui tu christian in ti te in khom pui thurel te chuan ni a lali swa chuan athu zom tu te chau wanram an kalanga ti a athu te chu mangai na re theite phurit phur pui thil phal thil pek do thei tuar chel thil siam dang zong zong te nena inrem taka omte anni a heng thurela te hian chu tiang lam chu mu tora om hau lo maya engtia ngai tur nge niang pol tin te hian in ti lena thil ti theya in siam hi an tumber ani a chuta tan chuan member te lom zong in program an siama an lo tama an lo lena thil ti theyan lo ni chuan shwai tu te na ra chu an ma ni tan an seng ta thina politics si chu tiang lan chian na ber chu ni a shwai tu te chuan chief minister ni na te minister ni na te MLA ni na ten changa an thau kung kunga mi puite chu an re thei tol tol thung ti mitin kan mu a tlom ngai pol shwai tu te po chu tiang deuh tho chun ni thin ko shan shwai tu te po an dang chuang lo ti kan mu in kan sia apoi ber chu hetiang an ti na lama hian pol thil tum ber le om chan ram le nam rong bol te tom ngai na tho te pathian thu oi ni na te mu tura loya om ta thin lo hi ni chu wangin kan tumram kan thlen don chuan kan shwai tu te hian an kalphung hi an thlak danglam veka ngai ni abik takin kaushan shwai tu te chuan thachia theology in nga nana manga kan nuam ti zong zai thup thup la mup mup thu soya aw vak vak lama min shwai dan hi lali swa zirtir na te ataka kan nuna kan lak lu theidanin an thlak turani tangka sum ngai nat na hi swal tin reng bulani ti hi haider reng tolovin suma chil na hi an ban san turani zirtir na diklo bible thone na inkal zu hi thil swalani a zuin chu shem huna an kalang ti an nei hi an thia turani hei hi kanrama zu chia le zu tha omlo na siam tu ni a chu chu zu che intenan chiat pha zung zung thin na chan he ni politics khelna na an mang zui hi apoile zwalani kanram state pacheber corruption kairwal na ber natna chi bayom pui pui na abom na satber kan ni reng na hian kan ko shante hi amo fortulian ber an ni kanin kai shwai na diklo wanga hetiang din mun chetaka kanum wanga central sarkar le namdang min chiang tu ten an ngai ne ber kan ni za thak eme ma te hian kan ko shan shwai tu te mo phurna le ram shwai tu te mo phurna hi ainang de ureng ani kan nam hi aral mai lo nan in siam thathuai se kan ti ani e